ile Yohana 6 mstari wa 42. Je, huyu si Yesu ambaye twamjua babaye na mama yake? Unaona hapo watu wanajiuliza kwamba yani yule mtu ambaye wanamfahamu, ina maana hawezi kuwa na kitu kipya. Hata wewe hivyo hivyo, yani wale watu wa karibu yako wanatarajia wewe ubaki hivyo ulivyo. Ukiwaletea kitu kipya, watakuja na maswali, watajiuliza kwamba je, huyu siye fulani ambaye twamjua, anakaa sehemu fulani, atatuambia nini sisi, atatuletea nini kipya? Lakini hiyo isikuvunje moyo. Wewe timiza maono yako, fanya maono yako kadri unavyoweza, kwa sababu maneno watakayosema wao yasiharibu ile kilichomo ndani yako. Hivyo.